pet perlok penyo mentanya kan ni ka wa msi kalong kumne ka he bha namar badai por yu pet hak itu ki por ba men chwa por bangaring video ba phia pet piu bakawa garit pi long ben hendrai mentapat kala he bha kumne hendrai mentalai kalarit tang menin menjiskilai ka he bha na khlau ha khlau yo hendrai mentapat balarang karit kumne te pelok pi ladangim donnya kata ke jingking halor jong utai mau ngin omla men jam na sileng jong kawan ladangin la lunar ni la manut men jam na sileng jong kawa tikna ngin sayap tikna ka kan sarong dai lang ba kata ke jingking ke badon hang te halor jong mau ngila men jam na sileng jong kawa lang ba kata ke jingking kinong rap jong ni sakane ka than te kira sina ya ke jingking adawan kawa kabahe kat nu kan nuru kan omla su bandrong ke te jingking jongi kaba asna halor jong pet hang ne ya ke style sina jingking jong kinong rap jongi pet pelok ye pun halor jong mau kum ne alengan pen ia pi mentai kendian pet man keu halor jong mau rong im omlai thandai ngi pun da gedeng kum ne ngi o shrong ya gedeng kum ne khnang bakan long lenti bangin light men keu dak basu khabang kit jingkit habang kit ya ki marrep jongi ban le de sayau bai ni parlo ko jing is ai temo yang ikinong rem bai wow habiat kum ni hang ni bal da po shrong lupa ding habiat nang ni sha tai se sileng jong ko wan boy bai jingkeng kalong hajrong jong mau handrai kalong pat ka scam na mar ni te da kita ki jingte ki balong scam ba bai ni wo ko wa te la pala wow ke jingking ru ka ba ima ba palok ka ba ima ba ka ni ke jingking ru handre ada kalong kumnu ru ngim la la penyan ka ni ke jingking klem da ya ni ke jingking ngin omla jam na sileng jong ka wa kham tam lai ta ba ka kalong ka ba he sepet ba je ka video do ba kun mau palok Just a little, take me a long way. Won't you visit?